Đorđe Radović, profesor informatike u osnovnoj školi Marko Miljanov iz Bijelog Polja. I recite nam, čemu smo mi to danas prisustvovali? Pa danas ste prisustvovali lansiranju jedne kutije koja služi kao satelit koji nam šalje odozgo podatke vezano za kvalitet vazduha. Mjeri temperaturu, vazdušni pritisak, vlagu, kvalitet vazduha i vazdušni pritisak. Šalje to ovdje na baznoj stanici koja prima te podatke i prikazuje nam ovdje na displeju, a mogu biti i ti podaci izvezani u jednoj tabeli u Excel. Projekat koji uključuje i informatiku i programiranje i štampanje na 3D štampaču, modelovanje, znači zajedno sa timom učenika koji su tu iza mene, mi smo uspjeli da realizujemo taj projekat i da nas su došli ekipe iz Fonda iz inovacije Crne Gore koji su inače finansirali ovaj projekat i uspješno smo odradili ovaj projekat i primili te podatke onako kako smo zamislili. Koliko dugo ste radili na ovom projektu, koliko je bilo izazova? Pa radili smo možda nekih 2 mjeseca, pošto je relativno nova tehnologija iza mene, ja sam učio isto tako sa njima, jeste bilo izazovno, to mogu da kažem da je bilo izazovno, ali smo onako u komunikaciji zajedno rješavali te problemi i uspješno projekat radili. Vidjelo se da je danas uspješno satelit i podignut, da smo dobili prve podatke. Koliko će se on primjenjivati dalje? Pa ovaj projekat je realizovan u osnovnoj školi da bi učenici prosto bili svjesni da znanje koje oni usvoje, da odmah na licu mjesta mogu da primjene to znanje i da imaju povratnu informaciju. I to je i cilj projekta i ovakvih projekata, da učenici prosto budu svjesni da znanje mogu odmah da primjene, da dobiju povratnu informaciju i to da bude kao pokrет njima, da učestvuju i dalje u ovakvim projektima. Projekat može da funkcioniše sad, mi ćemo vjerojatno ovo rastaviti, da ćemo iskoristiti za neki drugi projekat, ali znači funkcioniše kao jedna satelitska stanica koja šalje podatke o kvalitetu vazduha. Poput mi imamo baznu stanicu koja bi non stop bila tu i da nam non stop šalje podatke kao neke podsjećanje, prosto možda bi se brzo neke stvari pa bi taj kvalitet vazduha bio bolji. Nešto bi možda naučili iz toga pa bi promijenili neke navike i neki živjeli u čistinu okruženju. Kakav je danas kvalitet bio, šta kaže satelit? Pa danas solidni podaci bili zato što još nije vjerojatno mnogo hladno pa se ne može, a pretpostavljam da u onim mjesecima zime da ne bi bilo. Sam Uma Striković, učenica 8. razreda osnovne škole Marko Miljanov. I Uma, da čujemo tvoje utiske danas nakon što je probno satelit i imao neku svoju promociju ovdje. I danas i u proteklih 2 mjeseca ja sam uživala, družili smo se, učili nove stvari u raznim granama nauke. Provodili smo vrijeme kroz razvijanje novih znanja i prilika da naučimo nešto novo kroz zanimljiv projekt. I jeste li radeći na ovom projektu možda još više upoznali nauku i njena dostignuća? Je li vam to negdje podsticaj za neka dalja istraživanja? Jeste podsticaje, jako smo uživali i želim da u budućnosti možda još nekih sličnih projekata. Ja sam Anastasija Simonović, učenica 8. razreda osnovne škole Marko Miljanov. I Anastasija, da čujem, koliko je bio izazovan i zanimljiv, a koliko pak složen rad na ovom projektu za tebe i tvoje vršnjake? Iskreno bilo je jako zanimljivo, zato što smo zajedno učili o nekim novim saznanjima, zato što ovo nije samo projekat kod kojeg samo koristimo informatiku, nego su potrebna znanja iz fizike, matematike, pomalo iz biologije. Bilo je jako zanimljivo da se susrećemo sa novim problemima i da ih zajedno rješavamo sa našim mentorom koji nam je pružio ogromnu podršku u svim trenucima. Koliko je u svemu tome bio bitan i timski rad? Veoma, zato što smo se međusobno podržavali i u svim padovima smo nekako to izgurali na najbolje. Naravno da je ovo jedan veliki doprinos za sve učenike, kako učenike naše škole, tako i ostalih učenika na teritoriji Crne Gore. Približiti nauku na jedan pravi način i ovim se putem zahvaljujem Fondu za inovacije koji je prepoznao našu školu, našeg nastavnika Đorđa Radovića koji će iznijeti ovaj projekat. Meni je i zadovoljstvo da čujem naše učenike da su uživali tokom ova 2 mjeseca i ja ne bih ništa više dodala od onoga što su oni rekli i što je rekao nastavnik Đorđe. Škola Marko Miljanov je uvijek prepoznata po tome da teži ka nečem novom i da bude
prepoznatljiva za inovativne stvari i da podržava sve vrste takvih aktivnosti. Koliko su te inovacije rad na njima zastupljene kroz obrazovni program? Naravno da su zastupljene posebno u dijelu informatike, evo kao što je nastavnik Đorđe pomenuo, programiranje, izrada modela po 3D štampaču i sam projekat, ovo podizanje balona i prepoznavanje atmosferskih promjena zaista je nešto novo za nas sada u školi i naravno da ćemo i u budućem radu podržavati sve ove aktivnosti.